zašto su vegani tako agresivni? Zdravo svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Koliko vas je dosad čulo nešto poput vi vegani ste toliko napadni, svako ima izbor da jede šta god hoće. Se ja vama mešam u to šta vi jedete. Zvuči poznato? Okej, ajmo redom. Kao što znate, vegani tvrde da vole životinje. Naravno, to ne znači ovo. Legenda kaže da vegani toliko vole životinje da ih čak ne jedu. Ali, i da zbog toga često ulaze u rasprave sa ljudima koji i dalje jedu životinje i da zbog toga ponekad umeju da budu malo netolerantni. Snap out of it! Uglavnom, o čemu se tu radi? Kada meni postave ovo pitanje, ono što ja obično kažem je pravo si. Bio sam pomalo napadan. Svako ima prava da jede ono što želi i važno je da poštujemo takav izbor. Naravno, ovako nešto još nisam izgovorio. Sve to na stranu, želim da sa vama podelim neka svoja razmišljanja na ovu temu. Prvenstveno bih se obratio ljudima koji još uvijek nisu vegani, odnosno ljudima koji još uvijek jedu životinjske proizvode. Naime, zašto su vegani tako agresivni? Čemu taj moralni fanatizam i zašto vegani nisu sposobni da poštuju izbor drugih da jedu meso? U redu, ovako. Kada je u pitanju veganstvo, potrebno je da znate da je ovakav način življenja savestan izbor, da nijednoj životinji ne nanosimo zlo ili patnju, bilo da je u pitanju životinja koju kod kuće čuvamo kao ljubimca ili ona koju čuvamo za Božić. Međutim, ovakav izbor sa sobom nosi i određenu težinu. Onog trenutka kada shvatimo da smo sve vreme učestvovali u nečemu što je toliko surovo i toliko nepravedno, ništa jednostavno više nije isto. Tada smo kivni na sve oko nas, deluje nam kao da je ceo svijet poludeo i svaki vid zloupotrebe životinja koje se kasnije odvija pred nama, sve ono što smo dosad shvatali olako i o čemu nismo naročito razmišljali, odjednom postaje nepodnošljivo za gledanje. Zbog toga osjećamo potrebu da reagujemo. Jer ako razmislite o tome, ako je vama stalo do nečega i želite da po svaku cenu zaštitite to nešto, a sa druge strane postoji neko ko se trudi svim snagama da to nešto povredi ili uništi, sumnjam da bi bilo ko od vas samo stajao sa strane i rekao pa dobro, šta da se radi, mislim, stvari su od uvek tako bile, ništa tu ne može da se preduzme. Ne biste to rekli, jel da? Vidite, tu upravo dolazi do tog sukoba između vegana i ljudi koji još uvijek nisu vegani. Međutim, probajte da razumete odakle to potiče i pokušajte da na to ne gledate kao na nametanje mišljenja ili nekih moralnih principa, već shvatite to kao molbu da makar na trenutak zastanete i razmislite o svemu ovome što vam se predstavlja kao prihvatljivo ili kao normalno. Kad smo već kod toga, obratite pažnju da kad god čujete reč normalno, uvek preispitujte zašto se nešto predstavlja kao normalno. Ovakav način življenja je rezultat preispitivanja svega onoga što su nam od malih nogu govorili da je ispravno, prihvatljivo ili da je to jednostavno tako kako jeste. Sad, ne želim da zalazim u to šta je istina stvari. Kada govorimo o nečemu tako osetljivom, tu svako ima neko svoje mišljenje i pretpostavljam da je svako u pravu na neki svoj način. Ali je neosporiva činjenica da svojim postupcima doprinosimo stradanju više od 150 milijardi životinja godišnje, bilo da su to životinje koje smo mi sami ubili ili smo platili nekome da ih ubije za nas.
Kako biste otprilike stekli utisak o tome koliki je broj životinja u pitanju, pogledajte sljedeći link. Kada pomislite na milione životinja koje u ovom trenutku strada zbog isključivo naših izbora, kako na to reagujete? Ako zanemarimo na trenutak sve ono što bi roditelji ili društvo želeli od nas da mislimo, šta bi se vama činilo suštinski ispravnim i kako to objašnjavate? Kada biste mogli da birate između toga da ubijete čoveka, ubijete životinju ili ne ubijete ništa od navedenog, koji bi vaš izbor bio? Koliko ste odabrali ovo poslednje, postoji mogućnost da se vaše trenutno razmišljanje i ne razlikuje suštinski od onoga za što se veganstvo zalaže. Za mene lično, veganstvo predstavlja jednu novu nadu u čovečanstvo i priliku da ispravimo sve ono što su ljudi pre nas ostavili. Međutim, taj put je dug i potrebno je da svi uložimo sav raspoloživ napor da te greške ispravimo i da ljudima koji dolaze posle nas ostavimo jasan izbor između apatije i samilosti. Uglavnom, ukoliko vam se dopada ovaj video, molim vas da lajkujete, da ostavite koji komentar, podelite ovaj video sa ljudima koje poznajete i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru. Ćao!